utinye suiteguye kukwakira tima wanduye ushaka utinye suiteguye kukwakira mutima wanduye wino akuburanire byawe byose nutinye suite kukwakira mutima wanduye wino akubura byawe byose arabishoboye. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu Kuvayo igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Kuvayo ibice 3 umurongo wa 4 wa 5 no wa 6. Munafite Bibiliya y'Ikirundi aramfasha gusoma Kuvayo ibice 3 umurongo wa 4 wa 5 no wa 6. Munafite Bibiliya y'Ikirundi asome Kuvayo ibice 3 umurongo wa 4 wa 5 no wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Kuvayo 3 turahera ku murongo wa 5 ku murongo wa 4 wa 2 haravuga ngo uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubira. Uhoraho abonye ko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kubura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. 6 kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Murongo w'indwi Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimo, numvise ugutaka kwabo, batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. 8 kandi sawa. Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Turahimbaza Imana iki gitondo kubana namwe. Turashimira umwungere sijyambere tuje ngaha kandi baza sinijyanyuma. Rero Imana muhumugisha kuduha umwanya aheza gigwe na madamu n'ishengero n'abantu bose mufatikanya gukora umurimo w'Imana. Imana ibagirire neza cyane. Turanezerewe cyane kubwo abakozi b'Imana twagendanye. Uwo yabashe kuturirimbisha yitwa Mutware Merci, ni umuririmbyi. Uwo bicaranye nawe yitwa Ndayishimiye Jackson, ni umuvugabutumwa. Hanyuma nawe yicaye inyuma yitwa Espoir Mukwege, nawe ni umuvugabutumwa. Hanyuma uyu turi kumwe ni umupianiste. Reka rero yitwa Faustin, baramuzi hano. Reka dukomere Imana amashyi ku bwabo bakoze kubana natwe. Amen. Hallelujah. Iki gitondo rero nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Umwanya ni munini, umwanya ni mutoya, ariko turaza kuganira icyo Imana yashize ku mutima. Ijambo ry'Imana twahaye umutwe ubwire uti Imana irakuzi mu izina. Imana irakuzi mu izina. Dieu te connaît. Imana
irakuzi mu izina. Sema amen. Edashimana yo kubona umuvandimwe hajya no muvandimwe Imana imugirire neza cyane, akomeza abacurangiye mwinjiye mu bindi birere mu izina rya Yesu. Imana irakuzi mu izina. Imana irakuzi mu izina. Isi dutuyemo uyu munsi ifite abaturage barenga miliyari 8, abantu barega miliyari 8 y'ababita batuye mu isi. Pulo moma abantu bahari bararenga miliyari 8 irenga. Abo bantu bose batuye muri iyi si ni benshi, bafite n'amazina atandukanye, amwe Gishinwa, bandi Kirundi, bandi Gikongomani, bandi Kinyamerika. Birashoboka ko hari amazina wowe utazi guprononsa kubera ururimi avugwamwo, kuko hari indimi zo muri Ukraine utazi, naho uzi Icyongereza n'Igifaransa, ariko niwagera muri Ukraine hari igihe bizokugora kuvuga, uzomera nk'ikimeme kandi uzi kuvuga cyane. Nawe uzobura umumenyesha amakuru niwagerayo uzobura icyo uvuga, kuko hari ahantu ugera ukisanga uri muri zone de confort udashobora kuvuga. Muri izo ndimi zose, muri ayo mazina yose, y'amazina y'abastari y'abantu bazwi bakomeye muri politike, bakomeye muri muziki, bakomeye mu badandaza, bakomeye mu bintu kanaka, bakina imipira y'amaguru, bakina volleyball, bakina handball, bakina ibintu bikomeye, bazwi kubera ibintu bakora, bazwi kubera amajwi yabo ukuntu baririmba, bazwi kubera position ya politike bicayemo, bazwi kubera uburyo bigisha ijambo ry'Imana. Abo bantu bose nubwo bazwi, hari aho bagera bagasanga ntibazwi, hari aho bagera bagasanga ntibazwi. Habe na mama wawe yavyaye abana 8, agira hamagare Claude, hamagaro Claudine, kubera mwabaye benshi mwanyu, na mama we yaracanganyikiwe kugira bashire ku murongo neza, ibintu ntibikunda neza. Agira hamagare Claude, agaca hamagara Bernadette, kubera abana babaye benshi. Ariko umwihariko w'Imana bizigera kwitiranya izina ryawe iranizi, iryanditse ku mutima wawe. Hallelujah! Aho mama wawe wakwibagira, naho amazina yawe ari complique ahantu na hamwe, naho hari ahantu ugera ugasanga izina ryawe ntiri configure muri liste y'abantu bashakishwaho. Mu ijuru Imana yarakwanditse, iraguzi izi zina ryawe. Muri izo miliyari zose zituye mu isi, muri uwo mubare, muri iyo effectif y'abantu batuye mu isi, ushobora kuba utazwi na chef de quartier wanyu, ariko hari umuntu arenze ama chef de quartier n'aba president bo mu isi witwa Imana isumba byose. Ukuzi mu izina ntazigera kwitiranya, nayagira ngo aguhamagare, nabwo uzoba ufite abandi bantu b'Abakongomani mitiranwa, azovuga ati Claude w'Umurundi atuye ku Musaga specifiquement ahantu hitwa kanaka. Imana iratuzi mu izina. Imana iratuzi mu izina. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Icyo kintu nikikunesheje kuba Imana ikuzi kweli. Nta hantu wageze usanga ntuzwi. Nawe ukomeye hano, hari ahantu muri restaurant ugera ugasanga ntibakuzi, ugasanga abaseriveri bagufashe nabi, kandi hajya kuri ofisi iwanyu urakomeye cyane. Mwe hari ahantu ugera ukumva be ntimwamenye, ega ntitukuzi hano, ariko mu ijuru Imana iratuzi. Amen. Kandi ntabwo yirengagiza, ijya yirengagiza abayitakira, ihori hanze amaso abasubiza. Imana iranzi. Amen. Imana iratuzi. Amen. Imana iranyanditse, ndi kuri liste y'abantu Imana izi neza. Amazina yanjye irayazi, ibyo nkora irabizi, aho naraye irahazi, icyo nenda kurya midi naho utarakimenya wowe Imana yamaze kukimenya. Imana iratuzi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana iranzi kweli. Ijya irengagiza abayitakira, ihori
ihoriza amaso ikabasubiza. Nagira tuvugane ku buzima bw'umuntu azwi n'Imana mu minota mikeya. Dukomeze n'ibindi. Uyu muntu Bibiliya yavuze ko Imana imuzi n'umugabo umukozi w'Imana witwa Mose. Nagira tuvuge ibintu bikeya byaranze ubuzima bwiwe, hanyuma turebe umuntu Imana izi, urugendo rwo kumenyekana imbere y'Imana. Ngira ngo twige ibintu bikeya ku buzima bwiwe. La première des choses kintu cya mbere tubona ku buzima bwa Mose nuko Mose ari umwana yavukiye mu rupfu rwiwe. N'umwana yavukiye muri si itamwemera. Yavukiye yisanze muri zone de confort akivuka. Uyu muntu Imana izi n'umuntu isi itigeze yakira neza. Nawe ahantu wavukiye nishake simvuge umunsi wavuka mu myaka, ahubwo ndavuga umunsi wavuka mu bwami bw'Imana, umunsi wavuka mu muhamagaro, umunsi wavuka muri destiny yawe. Ahantu umuntu wabwiye ko wenda ku umukozi w'Imana birashoboka ko atakwemeye. Umuntu wabwiye ko uzoba umugwiza tungo birashoboka ko atakwemeye. Umuntu wabwiye ko ufite fiance mu minsi mikeya ugiye gukora ubukwe, yakubwiye ko buzopfa kubera ko uri mubi. Ariko fiance wawe yari yaguhisemo mu bantu bose abona ko ari wowe mwiza. Ubwiye umugenzi wawe ko ufite ubukwe bati nubwo bubi, nubwo bwirabure wowe uzobona umugabo uzokora ubukwe. Niko Mose byamugendeye. Yavutse mu isi itamwemera. Abantu bose yavukiye muri Egiputa, aho itegeko ryari rifite rivuga ngo ntihagire umwana w'umuhungu abaho. Nubwo byari bimeze gutyo batemeraga kwabaho. Nubwo isi y'ubwami bwaraho butigeze bumwakira ngo buvuge ngo uzobaho. Imana kubera ko yari ifite ijambo ku buzima bwe yakomeje abaho, arahabyibuhira, abaho mwiza, yinjira mu zindi mbaraga, mu zindi dimension isi itarigeze imukingurira imiryango. Hari imiryango idakingutse ku buzima bwawe kubera abantu mubana, ariko washimwe Imana ifite ifunguzo zazo, igiye kubihuza mu izina rya Yesu. Amen. Mose rero ikintu cya mbere tumubona nuko yavukiye mu isi itamwemera. Nuko yatangiye kuririmbira ahantu batamwemera. Hari umuririmbyi yitwa Gerardine aba mu Rwanda. Korali yaririmbagamo muri ADPR, umunsi yaririmbye bamubwiye ko ijwi ryiwe riko ririca abantu amatwi. Gerardine, iryo jwi ryawe kabisa c'est un dérangement pour nous. Tu nous déranges maman. Yavuye muri korali atangira kuririmba wenyine, korali iramushakisha buri mwanya wo kuyisubiramo kubera ukuntu yabaye umusitari. Amen. Hari abantu ubwira ibintu byawe, ubwira amakuru yawe, bakakubwira ko ibyo uvuze ntibizoshoboka, na mama wawe ntiyabishoboye, na papa wawe ntiyabishoboye, n'umuntu wese avuka muri iyo ntara uvukamo ntawe urabishobora. Ariko dufite Imana ishoboye byose, izadushoboza ibyo bene wacu bananiwe, kubera ko siko kuri. Amen. Ikintu cya mbere rero twiga ku buzima bwe nuko yavutse ahantu batamwemera, nuko yatangiye gukorera, yatangiriye ubuzima mu isi itemera ko agira ubuzima, yatangiriye kubaho mu isi itemera kwabaho, yatangiye gukorera mu isi itemera ko akora, nuko yatangiye gutangira kuzamuka mu isi itamukingurira umuryango, mu isi itamuheza eshele, mu isi itamuzamurira esanseri ngo yijiremo azamuka. Ariko amaherezo Imana yamwicarije aho yagombaga kwicara. Cya kabiri tubona ku buzima bwe nuko abantu bamureze aribo bagombaga kumwica. Abantu bamureze nibo bantu bagomba, nuko abantu bareze Mose aribo bagombaga kumwica. Ubuzima bwa Mose bugaragara ko avuka atemewe, ariko nanone amaboko amurera, amabere amwosa, ubuzima bumwedika n'ubuzima butabishakaga. Ariko Imana kubera ko yari kumwe nawe irabwempoza, iravuga ngo nubwo mutamwemera ariko mumurere. Amen.
ibikoresho babigire neza ni sawa ya ubuzima hari igihe ubuzima bugushira mu maboko y'abantu batakwemera wisanga mu kibanza mu kazi shefu ntakwemera no muri eglise hari igihe naje ganda umwungere hari igihe abakisi tutemera kwamuraba uyu muntu akikiba gutya ntitwamushira kuri kese azotega imodoka y'Imakamba kagenda ajanye igiseke cya eglise amen nawe yisanze mu maboko yisanze mu biganza yisanze imbere y'abavyeyi batamwemera batenda kumukingurira imiryango batenda kumwemerera kugira batenda kwemera Hallelujah. Yeah. Abantu mwicaye mugume musengera ivyuma bigende neza mu izina rya Yesu. Yego. Uyu mugabo rero yisanze mu maboko y'abantu batamushaka, batamukunze, batamwemera, batigeze bakingura imiryango yo kugira ngo ubuzima bwiwe buve mu bwiza buje mu bundi. Ari jambo nasomye nicaye hariya mu kanya irivuga abagabo batatu n'abakobwa babiri. Hari umugabo yitwa Hamani muramwibuka muri Bibiliya muri Esteri, akaba n'umwami yitwa Asuwerusi, akaba n'undi mugabo yitwa Hamani, akaba umudamu yitwa Vashiti, akaba n'umukobwa witwa Esteri. Imana kugira Esteri muri iki gihe mu izina rya Yesu. Kandi Esteri si umukobwa n'umuntu wese Imana ifite ijambo ushobora kuba umuhungu. Amen. Ari ibintu byoshe. Morodekayi yari yamanikiwe igiti kubambwaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi guhekwaho, birategeka amutambagizaho bamusebereje, kandi uwamutambagije niwe wari kumuhanika. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro itazagihundi kandi nizemera kwizina yayo ritukwa. Amen. Amen. Umugabo n'umwami yifitiye umudamu yitwa Vashiti, baravuganye umudamu yaramupinze. Hari abagore bapinga abagabo. Ibintu uvuze sindavyemera. Urampinze sawa, wenga ukuye uye gushaka undi fiance. Ibihugu byose abakobwa bose baje ku rutonde, Makamba, Rutana, Ngozi, ari umukobwa mwiza ashakishwemo kuba umudamu w'umwami, ko umwami we yarasanga ngo yamusuzuguye. Ariko Imana itegura ibintu by'akajagari kwa boss kugira ngo udakwiriye mu birasohoke kugira ngo winjiremo. Imana iteza akavuyo muri biriya bintu ushaka kwinjiramo kugira ngo yondebe mu izina rya Yesu. Avuyo kajagari tegurwa hari ibwami, kumba akavuyo kariko karabi ibwami karashaka gukuraho umwe kugira ngo kicaze yundi. Kobwa aza abakobwa b'inzobe bandi barebare bazi igifaransa bafite article
aza kandi gakobwa k'agaturage kadafite abavyeyi k'impunzi katari iwabo kitwa agakobwa katagira akaranga umuntu muri ico gihugu karya bigoye gafise ijipo imwe ifite elastique agati ijipo Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Oba bose baraza ko kaza ari agaturage kiviriye ruguru kadafite abavyeyi kabafushije katazi ibifaransa birebire mugabo gahora ku mavi kavuga ati mana amen bagenzi banje bose barize je sinize uzonyigisha ni wowe bizogenda gute tuwe kuma ku mavi gusa asenga ku mawe mana mu izina rya Yesu Bwana Yesu asifiwe sana. Be turi kumwe na mukobwa gatambuka yatambuka umwana akavuga ati ni mwene wabo na Vashiti uyu nguyu n'abazongirira nabi uyu ni mwene wabo genda mwene wabo haje Esther avuga ati bimeze biti uyatambutse yitwa nde tunga inkoni niko birivuga Imana gutunga inkoni mu izina rya Yesu uyu nawe agaragara mu maso y'abantu asuzuguritse nawe agaragara afite incompetence mu bintu kanaka nawe agaragara naho n'abavyeyi afite nubwo nta bene wabo nubwo bidakunda ariko ijambo ry'Imana riri kububwe ni yishire Imana ikwinjiza ibwami malgré tes faiblesses mu izina rya Yesu aragiso yamushana wa mugabo yitwa Hamana afite umutima mubi ngurya mugabo agufitiye umutima mubi hari ibintu Imana yanyigishije ko uburyo bwiza bwo kuactiva amasezerano yacu kugira ngo yihute izamura volume y'abanyenabi ngo batugirire nabi cyane badusumikire ku buzima ndio aragiso pastor hari abantu benshi bakugiriye nabi ariko abantu bakugiriye nabi barakwihutisha kugira ngo bigereho hari Imana itegura abantu bakugirira nabi kugira ngo bakwihutishe neza bakwicaza aho ugomba kwicara hari ne utazigera wicara niba abantu bafite nabi batarazamura volume ni yazamuka nani zamure volume yabo mu izina ya Yesu iduhuza n'amasezerano yacu amen ico yafu agira volume azamura volume uitwa Haman arazamuka agira nabi hanyuma umwami nawe uri bitotsi umuntu wese ufite impapuro zawe hajya wa depo ushaka akazi umuntu asinziranye dosiye yawe Imana mukangure ayisome mu izina uskwara abantu basinziranye amakuru yawe Imana bakangura hallelujah Bwana asifiwe Vamos twagize ibihe byiza no mikrofone zavuga neza hari umuntu yabimenye ko hari ibindi bigiye gusambuka yagiye kubzuma ariko turamushamburiye mu izina rya Yesu naho bidakunda ijambo riragera ku mitima y'abantu Hamani akomeza duza volume y'inabi Imana ikavuga ati zamuka nukugira ngo Mordecai yave hariya ave ku ruzamu yari afite akazi k'indi cantikizi ahembwa salere adashobora kugiraho projet yo kugura kabanza atogura hitongo abana batiga neza Imana ikavuga ati wowe zamuka kugira umukure habi yinjira heza
kugira ngo asinzire bagashiramo kamizike kari douce wapi kuramo iyo ngiyo shiramo yindi twumve ko dusinzira wapi ikintu cyabaye Imana yari yamaze gutwara ibitotsi vyiwe kugira ngo abanze asome ibitabo. Hari abantu bagomba gusoma igitabo cawe Imana ibanze bambura ibitotsi mu izina rya Yesu. Niba bisaba kwa energy Imana imongerere Imana imutuze hafi y'ibutiki icuruza energy cyangwa agakahwa akamwe aburi ibitotsi asome. Yaciye aheza umugaragu we ngo soma ngo icyo gitabo cy'injura bwenge twumva ikirimo agasoma mwate tambuka soma n'ahandi rengana soma handi ahavuze gute avuze ngo hari umugabo yitwa Mordecai yagize gute ati cyagi umwami yagira yicwe abagabo bari bamwishe yitwa hanyuma hano yigavuga gute ati none mwamugoreye iki ati ntitaturakora sawa bigitawani ntacyo turamukorera tugira tugikorere Bwana sifesa Imana igikore mu izina rya Yesu tugikore bati none biragenda bite bati nta kundi nuko umushakira ikanzu nziza y'umwami umuntu atangiye kuzamuka impeta umwambike shenete ya ora pana ya hindi ya uguranga yepfo nani ya bibiri ya hindi woga igashigira iyindi sura tomenye ati mwambike shenete hanyuma mushakira ifarashi bigenda gute tugenda bavuga ngo umwami akunda nuko bigenda none umuntu abikora nini atagomba gukora n'umuntu akomeye mu gihugu none nindi bati wewe washaka kumumanika weje imbere bagwe microphone na bafure nini bagwe na bafure nini ugenda uvuga ngo umwana akunda abantu byagorere ngo yageze hafi yo mu rugo rwiwe mudamu n'abana baramurangiza mzee byageze gute ati umwana akunda none cyagiti wari washize kumwicira ko bimeze bite bahinduye byabaye verse n'ikiwaje Imana y'verse ibintu mu izina rya Yesu akonono kudanezerewe yeme umwana ko iki ni igihe cyo gutambagira kwawe mu izina rya Yesu ni igihe cyo kuduga mu izina rya Yesu igihe cyo kwinjira mu kindi kirere mu izina rya Yesu imiryango igomba gukinguka mu izina rya Yesu haleluya kimbuka Imana iguhize ifunguzo ukingure byose mu izina rya Yesu kinguke mu izina rya Yesu kinguke mu izina rya Yesu Mose yabayeho muri ubwo buzima ikintu cya gatatu tumubona nuko Mose yize iby'uburozi bwo yize ibintu atagomba kwiga yiga iby'ubupfumu kwa Farawo ariko etape ikurikiraho Bibiliya ivuga ngo amaze gukura ngo arabyanga impamvu ubona pastor abantu benshi bacakira ibintu byose nuko batarakura ariko umuntu yakuze Bibiliya yavuze ngo Mose amaze gukura ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo iki ni igihe cyo kugira ibyo wanga mu izina rya Yesu hari ibintu bimwe biri ku buzima bwawe ariko iki ni igihe cyo kubyanga iki si igihe cyo kwemera ibintu byose hari ubushuti hari abantu bigize inshuti zawe muri iyi minsi ariko bari gushaka kukuroza mu ngeso mbi iki ni igihe cyo kubanga mu izina rya Yesu hari abantu bigize abagenzi bawe ariko bari kukwiba umwanya wo gusenga bakwimye n'umwanya wo kuza mu materaniro Sunday hari iyingi imwe yakubwiye ko hari ibintu biryoshye kugira ngo ntuse kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwawe usiba kuza gusenga iki ni igihe cyo kubzanga byose mu izina rya Yesu ibintu byose bitakwegereza Imana ubzange byose mu izina rya Yesu wishyire muri dimension yo kumva ibyo Imana ishaka gusa ku buzima bwawe ibindi byose bitsindwe mu izina rya Yesu amen Bwana Yesu asifiwe sana
ikindi tuvuga ku buzima bwe kugira ngo twinjire aha twavuze ko Imana ituzi tuza no gusoza nuko Mose yabayeho yirukwanwe kwa Farawo yabayeho impunzi yabayeho ubuzima butari iwabo yabayeho ubuzima bwaciwe mu gihugu kubera yari amaze kwica umwe yasanze bagwana hanyuma baramwirukana ava muri ico gihugu ava ahantu hari haryoshe hari amata hari ibintu byose bikenewe ava mu bwiza yisanga muri zone de confort yisanga mu bice bitameze neza hari igihe umuntu yisanga yavuye ahantu heza akisanga yagiye ahantu habi ariko aho ngaho naho Mose yahaboneye Imana. Amen. Abaho muri ubwo buzima rero yisanga kwa Sabuka witwa Yetiro abaho muri ubwo buzima bugoye abaho mu buzima bugoye ariko hari ikintu gikomeye yakoze ku buzima arico nenda gusorezaho ngo nuko yasanze abakobwa ba Yetiro bagiye gushora inka gushora sinzi ko mu bizita mu Kirundi no guha amazi inka hanyuma asanze agiye kunywa asanga abahungu bababujije gushora inka aravuga ati aho kugira ngo bano bakobwa niba inka zabo nizinywa amazi njewe ndigiye kugwana n'abana bahungu hanyuma bigize inka zabo abakobwa nazo zinywa amazi abantu yabereye isoko y'umugisha ntago yari abazi abantu yagiriye neza nibwo bwa mbere yari ababonye ntago yari abazi ntago yari azi aho bava ntago yari azi aho baja naho yagiriye neza abantu bazomwakira iwabo ahantu azokorera mariage ahantu azobonera akazi ahantu Imana izomwigishiriza kugeza imukuye mu butayu ikamucaza ku ntebe y'ibwami ngira ngo mbwire mwene data hari igihe ubuzima butekereza ko tuzogirira neza gusa abantu tuziranye wo kumva umuntu weza umuntu mwosangira umunsi w'abanyamafaranga umuntu wojana muri restaurant umuntu gusa muziranye umuntu wo kwambika muri za mpuzu zawe nyinshi umuntu muziranye ni mwene wanyu umuntu muva hamwe umuntu mubana simbizi mu kintu kanaka ariko Mose yagiriye neza abakobwa atazi kumbe arimo kugirira neza fiance atazi hari umuryango w'ubukwe bwawe uzuguruka kubera kugira neza ugirire neza gusa wirenganire ugira neza gusa wigendere kubera iki nta kintu na kimwe cyiza wakoze Imana itigeze yandika kandi icyo Imana yanditse hari umunsi izacibuka ikagikoreraho. Amen. Haleluya. Ituro watanze mu materaniro riranditse imbere y'Imana. Umuntu wigeze kubona kwibarabara yabuze n'icaryo ukamuheza ijana ry'amarundi iranditse imbere y'Imana. Umuntu wabonye yabuze aho arara ukamuraza ivyo bintu byanditse imbere y'Imana. Hari umuntu agukeneraho service ku rwego avuga ati jewe ndirimba gusa waririmba umuryango w'umutima we wari wugaye ugakinguka. Amen. Ndabizi muri twebwe hari abantu bafite amafaranga hari n'abantu bafite impuzu nyinshi. Sijya impuzu zimaze iminsi wamanitse ku musumari zigize nk'imyaka 2. Hari igihe woyikura ukayiheza umuntu mubana we akayishyira muri mariage y'umwana wiwe kubera ayibonye gira ngo nishashe kubera condition de vie abayemo. Kandi ukaba ugiriye neza umuntu uzaba umwami mu minsi iri imbere akazokubera parapluie igutwikira mu gihe cy'imvura cyangwa mu gihe cy'izuba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niba Yesu yaratugiriye neza akugiriye neza uyu munsi ukabuhaze ukaba wambaye neza ukabugenda mu modoka yawe ukaba ufite akazi kameze neza bishimira Imana kandi gushima Imana neza nukugirira abantu bayo neza. Hari abantu benshi batwishishije amajambo urumva ngo nanje ngo ndavise naye twamuheza amasaha 2 kamakuru mugabo akaza vise ni chef dufise abasore bo ngaha muri repentance yo kumusaga baje kurondera akazi wiwe kandi afise opportunity yo kukabaha mugabo ntakabagaze ngaha ngo turashimira Imana wende kure. Bwana Yesu asifiwe sana.
Imana niyakwicaza ku ntebe ikomeye sakaryo keza ko gukubita abandi nakaryo keza ko kuduza abandi mubakure kure ubicaze nabo. Imana nizigirira neza abantu bayo hanyuma ngo ineza yabagiriye ngo izohinduka inkoni yo gukubita abandi. Abantu bose Imana yagiriye neza ineza yabo ihinduka ineza y'abandi. Niwabona ufite amafaranga ariko amafaranga yawe yabaye impamvu yo gusambana yabaye impamvu yo gushaka akabyeri n'ibindi bimeze nk'ibi uzoyibaza ko ari ifaranga z'Imana. Amafaranga yose Imana itanga icubahiro cyose Imana itanga aba ari ukugira ngo icyo cubahiro kibyara ibindi bizubahiro mu izina rya Yesu. Tugeze mu bihe bigoye aho n'abamama batagira umutima wa compassion. Umumama adafise umutima w'impuhwe kwe. Basi abantu asonga ubugari kabuha abana bagiye kurya. Yabona umwana w'umubanyi apize hodi aje kureba agafilime bagiye kurya agatuma umwana ngo reba ngo umuntu wakomanze nindi ngo ni Eric ngo kwa Lois ngo buruga yuke fasa nizonja ngo muja kurira hariya ngira umutima mubi mama. Wowisha uwo musheri ni wa ministre uwo mutima mubi uzotugora kwe. Imana igukiza umutima mubi mu izina rya Yesu. Niwagira position nziza ibi impamvu yo guhe ibe opportunity ukingurira abandi imiryango bagani wawe uzoroshe mu izina rya Yesu. Hari n'umuntu baheza akazi gatoya ngo ni protocol wa pasteur. Uwo ngo ni protocol wa pastor. Hanyuma bavuga ati kongo ayengene pastor ngo ansenge protocol wa pastor ogenda nguzogaruka ngo mwindwiza. Pastor nansengera kweli. Yesi nsengego usengego wenyine. Bwana Yesu asifiwe sana. Arana ijambo ry'Imana rivuga ngo hari abantu ngo bazanye umugwayi bamuzaniye Yesu ngo bazamuhetse ngo kunguvye abantu bahetse bane. Ngo bahageze ngo baramubwira bati tuzaniye umuntu Yesu kugira ngo amukize. Abantu baraho bakora protocol baramubwira ati ntago bishoboka. Natwe abazima twe tutagwaye twabuze umwanya wo kumubona no kumukoraho. None mwamuzanye umuntu mumuhetse none iyo brankare yanyu mwisubize. Aragataha abana aba imbogamizi twe turashaka iyindi nzira. Baraduga hejuru bakuraho amabati kuraho ibintu byose barurira n'umugwayi wabo bashize hejuru bavuga ati mureba hano Yesu yicaye umutimure aringaniye naho Yesu ari tumugwayi wabo amuna afisa gatambaro ngo ntize gatoya nk'agasharupe cyangwa kanini yabo niba bafite kanini kamuresha kano kanje muze mumfashe niho dusorese. Abantu baje bagwaje bagiye kureba Yesu kandi bafite assurance Yesu bafite ibinini afise imiti yo mukiza. Ko Yesu yari afite ibinini byokiza umurwayi. Ikibazo cyabaye n'abantu bari kwizamu abazamu bakiye banga ko umuntu aje muri pharmacy kugira ngo atore ibinini akire. Twa dukeneye Yesu dufite umurwayi amukiza. NO abese twiyaranje arazamuka umugwayi ajyamya ageze bati mu muryango kudakinguka imumubona musubireyo handi nabyo gushaka akazi bavuga ati ufisa ngahe none umuntu ashaka akazi afisa amafaranga ko nta yaba afisa ashaka amafaranga ngo none ngo afisa ngahe
ushaka akazi mbona nufisa ngahe jewe ndarondera akazi kugira ngo ndonke amafaranga no musaba ndi mugwayi wabo baramuzanye bahageze bati ntibikunda mugwayi wabo baramanura bukeya barurira hejuru bakuraho amabati barongera baramutora baramuzamukana bageze hejuru bavuga ati tugiye kumutibura duce tubara 1 2 3 mugabo nimutibura ahantu hari Yuda ntacyo tumarira ahantu kwa Yuda wapi kwa Petero we Petero akunda kuvuga amakuru menshi azogenda tuvuga none mutibura ahantu hari inde ahantu haringaniye naho Yesu ari abantu ibintu byabo barabituye ariko ntibatuye haringaniye naho Yesu ari wewe wahaye dosiye yawe Yuda azoyiba azoyitwika shaka akazi ugaheza Yuda dosiye avuga ati no ahantu Yesu ari utibura ibintu byawe ahantu Yesu ari mu izina rya Yesu umaking sure ko iryo sengesho urimo gusenga mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu abyumve neza gati mwitemu gatibura 1 2 3 gatibukira ahantu Yesu ari uzi hatibukira Yesu yari mabwiriza nkuko ndi kubwiriza arimo yigisha Yesu avuga ati karabaye izu yavuye amabati bati kare byageze gute batara umuntu anga protocol urumva twagerageje byananiranye hari gihe protocol zanga Imana ikaducira izindi nzira mu izina rya Yesu hari gihe umuntu anakureba ministre bikanga protocol zikanga polisi abasirikare abashefu wigendeye muri restaurant ko cumusangaye nta mwanya wo kurinda ngo muzomubona mu biro vuga ibyawe byose aho umuntu ahoriye n'umwami ati bega chef soit ministre kanaka moi aussi je suis le pasteur de l'église Repentance je vois comment il différence qui toroshe urumva no musoma numva ngo ko hari pasteur bakomeye hano kumusanga jewe c'est moi alors bisara kantu ngo musari kandi nanje narigeze kugashaka wareza kunshaka cyari tuna ngira none manimero hahandi washaka gutelefona protocol kugira ngo gutelefonere ministre bikaba biraheze mukaza murivuganira mwembi protocol zanze gutanga umwanya kugira ngo umugwayi bamushire Yesu umugwayi yibonera Yesu zeziye vis-à-vis nta muntu ari hagati nta intermediary hari nta muntu abavuganira nta muntu abahuza uhure na Yesu wenyine nta muntu uguhuje nawe mu izina rya Yesu Yesu baza guhagarika ari kwigisha n'ubara abantu umuco wigisha ngo nture ngo ntimwenterompe ijambo ry'Imana na Yesu baramwenterompe kubera abantu bari bazi ko ngo kwigisha nuko ariko muri programme za Yesu harimo gukiza umugwayi widumbukije hejuru muri preparation ya Yesu hari gukiza umugwayi abantu baraho nibo babonye kuzaba yakavuye akajagari ariko kwa Yesu ari programme imeze neza hari rero uzosanga amateraniro umunsi umwe tugejeje saa 8 ngo wumva ngo twanga amateraniro kuri Repentance ngo dusoza 12 registre hari umunsi umuka zo bouleversa hano tukananirwa gutaha pastor bati mutahe batwa witoze pastor adushiremo indirimbo bati byagenze gute Yesu yaje yo mbwe mu yaje abantu bamwe bati urumva sema amen Yesu avuga ati umuntu zagenze gute atukwizera kwawe uyu munsi kwizera kwawe kuguhere gishoro kwizera kumu niwe mutahe mukuru umuntu atunga mu buzima bwe ukwizera kwawe n'umutahe w'ubuzima bwawe amen haleluya kwizera kwawe Yesu aravuga ati kwizera kwanyu kuramukije uyu munsi nubwo imiryango myinshi 15 nubwo protocol nyinshi zitemera nubwo igifaransa cyawe bacanditse bikanga ariko Imana nibonanire muganire irakuzi mu izina izi ngorane zawe nubwo hari abantu batakuzi nubwo batakwemera ariko hari Imana ikuzi
hari Imana igushaka, hari Imana igukeneye, hari Imana ishaka kukwicaza ahantu heza. Mu bantu bose bakugirira nabi Imana ntirimo. Imana ikugiriye neza iragushaka, Imana iragutegera, iragukeneye umunsi ku munsi. Agira dusenga Imana, tugiye kubwira Imana ngo Mana, tugize iminsi tutazwi mu bantu, ariko wowe kubera ko utuzi utumenyekanisha aho tugomba kumenyekanira mu izina rya Yesu. Haleluya. Aragisoza icyo yavuze, aragisoza. Nabonye ukuri nabonye ineza itangaje, zahora ndirimba iz'amazamuka. n'ukuri nabonye, n'ukuri Yesu asifiwe. Amen. Reka rero dusenga Imana. Nibigushobokera urahaguruka cyangwa upfukame usenge yame hasi. Ubwira Imana ngo Mana, iki ni igihe cyo kuduhuza n'abo tugomba guhura mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu basenga mu izina rya Yesu. Cyubahiro cyawe Mana, turisubiza kugaragara ku buzima bwa benshi. Uhembura imitima, uhembura ubugingo, uhembura imibiri, abarwayi bakire, ibindi bibazo bitandukanye biza guhiteka ubushobozi. Yakuhimbazwe, yakusingizwe, abarwayi bakire, abafite intimba zo mu mitima, abafite amablessures intérieures, bwiza bw'Uwiteka bushiriza kuganza. Icyubahiro cyawe Mana gishiriza gutegeka. Asinere kare demo dere dese kutuganze. Icyubahiro cyawe Mana. Naomba ushirika na wewe. Naomba ushirika na Roho Mtakatifu. Navuja nguvu zote mbaya. Bitera abantu kumanywa, bitera abantu nijoro. Haleluya. Bigenda kumanywa cyangwa nijoro Mana. Bigenda byihuta cyangwa byitonda. Bigenda n'amaguru cyangwa bigenda n'amafarashi. Haleluya. Ibyo byose bishika intege mu izina rya Yesu. Bizana amahoro turokera muri Kristo Yesu. Kushoza urakoze Mana. Abacitse intege wongerera intege, abacitse intege wongerera intege, abacitse intege wongerera intege Mana. Abarwayi bakize, abafite imvune zo mu mitima ubavure. Izina ryawe Mana rikuzwe, yakubwiza bw'Uwiteka bugaragare. Cyubahiro cy'Imana kirushijeho kuganza.
ubwiza bw'Uwiteka uzongere bigaragare. Zura! Uzure Mana, uzure, uzure, uzure. Hari ibyapfuye bigomba kuzuka, ibyakira ubuzima mu izina rya Yesu. Pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai. Komeza Uwiteka, ushobora cina, Jesus irakuzi kwa kundukanguka icara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cane rwose ushaka ayindi Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ry'utegereza Yesu tunyuramo ibyunyuramo shuti ibyo gihe gitoya ibyigiye gitoya ibihoraho ibigatuma eshuka ureka Imana banidahemuka wizera agahinda ka buri munsi agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cane umva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ayindi Yesu ufite ibanga utegereza Yesu tunyuramo ibyunyuramo biruhije shuti ari ibyigiye gitoya ibihoraho ibigatuma uteshuka ngo ureke Imana banidahemuka twizera. Yesu uratuzi mu mazina, Yesu uratuzi mu mazina yacu, Yesu uratuzi, Yesu uzi amazina yacu, uzi ibikorwa byacu, uzi imirimo yacu. Yesu turagushimiye Mana, turagushimiye Yesu, turaguhimbaje, tugushize hejuru Mana ikomeye, tugushize hejuru Mana igira neza. Niwe Mana itandukanye natwe, niwe Mana itandukanye n'abantu. Mana turakunezererewe Mana, tugukomeye amashi menshi dushima izina ryawe. Twuzamura haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Dukomera amashi Yesu. Imana irakoze, turashima Imana kubwira ijambo. Haleluya. Ugende ujanyira ijambo, umenye ko Imana ikuzi. Naho abantu bagukuye ku rutonde, ariko ku rutonde rw'Imana izina ryawe ririko. Ndakubwira ngo izina ryawe ririko, izina ryawe ririko, izina ryawe rihamagagwe mu izina rya Yesu.
dosiye yawe ihamagagwe mu izina rya Yesu Kristo. Habeho surprise utari witeze. Yavuze ngo habeho surprise utari witeze. Imana yarambariye ngo mvuge ko Imana igiye kudushumbusha. Abo twari kumwe ejo barabyumvise. Wumve ko nawe izina ryawe rigiye guhamagagwa, ayabandi yarahamagawe ijyawe riribagirwa. Narimvuze ngo ayabandi barayahamagawe ijyawe bararirengana, ariko Imana niyo igiye kuguhamagara. Kandi Imana irakuzi kwa kundi utambuka, icara ko gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cane rwose ushaje. Kayindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, jutegereza Yesu. waramutegereje ariko igihe cyageze, waramurindiriye ariko igihe cyashitse. Igihe cyageze. Imana ibahezagire cyane. Reka tugarukira aha, tugarukirize hano. Ariko nagomba nimba hari umuntu yafashwe n'ijambo ry'Imana agire gucyo turana. Ivyuma nivyo vyatugoye, ariko message Imana yaritegekanije gushika yashitse. Message yashitse. Haleluya. Yashitse. Ugiye kumva izina ryawe rihamagagwa. Kaka dossier kawe kagiye kwibuka. Kaka diplome kawe kagiye kugira agaciro. Ya mashure wiga wabona umenga yagupfiriye ubusa, ariko Imana igiye kuyaha agaciro mu izina rya Yesu. Ifuza ko dukora ikintu kimwe, dufata ituro ry'ikicaniro, duhe tugurira amazi umukozi w'Imana yatwigishije. Nimba fise amazi biravuga ngo umukozi w'Imana niyaza akaza akabaha ijambo ry'Imana, muze mumwakire neza. Haleluya. Nidufise umugenzo wo guteka ngo duce tuja kumugaburira hajya mu cyumba cyane hajya ari inyuma, ariko turagomba ngo tumugurire amata, tumugurire amazi, twari kumuhera hano. Ko biri yavuga ngo nimwaje hano niba bakire ngo babazimana, nimuze mubabwire menshi, muze mukunku muri birenge. Haleluya. Rero umukozi w'Imana yaje byukuri genda biha agaciro, kubera ko azana afise ubutumire henshi. Haleluya. Yari afise n'ubutumire ahantu yemera kujayo nimugoroba, aravuga ngo kubwo igihe kinini giheze ndaziwa. Yari amaze amezi menshi mu ngendo zivuga butumwa. Rero kuba yaje hano natwe tumuherekeze cyane tumurenze imitwe y'inzuzi neza, sibyo byiza ku muco w'abana b'Imana. Bikore rero, ukore mu bubiko bwawe, ukore muri iyo portemone yawe, ukore muri iyo sakame yawe, duherekeze umukozi w'Imana. Yatuzaniye Faustin n'umwana wacu pastor, twaratangiranye agaruki, wabyumvise mwana. Rero Imana ibahezagire, umuntu wese afite cyari karakora atera intambuko. Icuri bukore, nimba wo mugurira amazi, nimba wo mugurira akaji, nimba wo mugurira amata y'umwana aheruka kwibaruka, kandi twibagiye kugukeza. Aheruka kwibaruka, turagukeje. Imana ikongera usubireyo ntihababa niko bavuga mu Kirundi. Imana igumugisha cyane. Tugurire umwana amata, tugurire umuvyeyi amata, igikoma. Ya. Ndabona abantu mutari ko muhaguruka. Haguruka dusezere umukozi w'Imana. Mwabaye gute? Uhaguruke dusezere umukozi w'Imana neza.
irakuzi kwa kunduta kicarako gitanda cawe ubitse umutwe mu biganza urira cane gose ushavuye kandi Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jutegereza Yesu byunyuramo ibyunyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya ibihoraho ibigatuma uteshuka ngureka Imana Mana idahemuka tuyizera. mfise amatangazo abiri. Itangazo rimwe nuko ejo tuzotangura amahombi, tuzotangura igiterane cyo gukira no kubohoka. Ejo tuzotangura igikorane cyo gukira no kubohoka, imigoroba guhera ejo kuwa mbere kugeza dimanche. Tuzoba turi mu myanya yo gusenga ijambo, ubuhanuzi n'amasengesho. Haleluya. Ndabatumiye ejo guhera ejo kuwa mbere kugeza kuwa Mungu. Kuwa gatanu izoba ari special, tuzokwisonzesha. Kuwa gatanu no kuwa gatandatu dusoze dimanche. Dimanche tuzokora umunsi wose kugera nimugoroba turi imbere y'Imana. Mwitegure. Kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuwa Mungu ni iminsi 3 twisonzesheje, tutajya tunywa gusa kugira nitwume, tuzonwa gusa amazi, turirira Imana, turambarara imbere y'Imana. Bizera kwiyindwi igiye gusiga amatrasi. Haleluya. Iyindwi igiye gusiga ibimenyetso bifatika bigaragara ku buzima bwawe. Ejo ku munsi wa mbere wo tumusiba kuwa kabiri, ariko umunsi wa mbere wa ouverture ndabinginze abaririmbyi korali mugwana intambara, abaririmbyi mwese muzo muri hano. Ejo n'umunsi wo kugura igiterane. Iyo gitangiye nabi mumva nyene ibintu biba bitangiye nabi. Ejo dutangire mu mbaraga n'amavuta, ikirere gikingukira ubuzima bwawe, Imana ivuge ku buzima bwawe, Imana ivuge kuri kahise kawe n'akazoza kawe, winjire mu rundi rwego mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Mukozi Imana nibishoboka kumbure muri iyo minsi nazobura base n'undi munsi n'umwe aze ibintu bimeze neza, ibyuma bitameze nabi, turaza kubivugana. Haleluya. Kugira ngo tube mu bindi bihe bidasanzwe, ndabinginze muze muve kubuzi, muza mwirukanga. Nubwo woshika nga 11 cyangwa 11:30 uze wirukanga. Twisa 10 tuba dutangiye, ariko ijambo nyezena tuzoginjiramo saa 11:30 twinjire mu ijambo, dusenge Imana. Indwi sinzi byaye ko ndayifitiye amakuru avuye mu ijuru. Amen. Irindi tangazo rigira kabiri mu mwanya nko twabivuze, tugira tuje mu Carama. Ababishoboye cyensaba Simplice ace yegeranya abantu bakeneye kugenda bace basigara hano kugira ngo tubamenye. Murondere kwa Stella ijana abantu, turondera kwa Stella tubonye abantu baza kugenda ingene bangana, hanyuma ndaza ko tugenda directement tutiwe turaca mu bindi, tuca muhira cyo tugenda. Imana ibahezagire. Mu Carama tuza kugira ibihe byiza, ndabizi kugira ibihe bidasanzwe. Reka nsengere abantu mugize cyo mukora kuko umukozi w'Imana, Imana kugira ngo ibahe umugisha. Kamvugira indi tangazo rimwe cyo senga. Murongozi w'ugwaruka aramenyesha abarongoye amafamiye mu rwaruka basabwe gusigara ari byo baca bavugana. Abarongoye amafamiye yo mu rwaruka, umurongozi w'ugwaruka arabakeneye kugira ngo bace basigara bavugana. Nuko muvyaguruke
Jaguruke dusenga Imana. Irakuzi kwa kundutambuka ubitsumutwe mu biganza urira cane rwose ushavuye ayindi Yesu ufite ibanga ry'ubuzima utegereza Yesu ibyunyuramo ibyo iby'igihe gitoya ibihoraho ibigatume uteshuka kureka Imana Mana idahemuka tuyizera. Kuwa kabiri nkuko bisanzwe tuzakira mugabo tuzogeza saa 8 saa 2 saa moya tuzoheza burakeye nca nakira kugeza saa 8 kandi numva abantu nahaye amarandevu ya duhejeje amasengesho ngo numenga nashoboka kubera iyi program. Reka ndabasabe ndabinginge baze kuwa kabiri baze ndabahereko abona nahaye amarandevu kubera uyu mwanya ndabona umwanya urihuse baze tuvugane mardi kuva saa 2 nzoba ntanguye kwakira cyangwa saa 1 bizova naho tuzohereza burakeye irabandanya. Nta byinshi numva no bivuga ko abaza muri burakeye nibo baza amakuru ya burakeye. Turabandanije n'umugozi ugira 10 na kangahe 19 nivyo turiko turacagagura ibiziriko biboshe abantu 50 tugeze ku munsi wa 18 ejo tuzoba turiko turi ikiziriko ca 19. Ndabinginze muze muzinduke itiro uri mitiro ukimbura ingonera ababizi abazinduka nibo baza amakuru yo mu gitondo. Tuba twuzuye iteraniro riba ryuzuye hano turiko turafashwa mu buryo budasanzwe. Karibu muzinduke tugirirwe neza guherejo. Ivyo rero ntibihuye na ya programa yo kumugoroba yo nibura ke isanzwe nkuko isanzwe iba ariko programa yo kumugoroba yo y'amasengesho isobandanya ukuri kwa Mana. Ndasengeye abana bawe bagukoreye bagize ico bakora bakaha amazi kozi wawe Mana ubahezagira ubaho umugisha ubagwirize ibetangabo ibihumbi. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kuboko kwawe kutagaragara kubane nabo. Ndabasabiye umugisha ndabasabiye umuhezagiro Mana ntihagire ikintu bazokena ntibakabura ivyo kurya ntibakabura umutsima mu nzu yabo